yang kesemai pisah buat yang kesemai berupa ngalong harus election bat paipa bila pedi bat bilong sisa kita punta om kita mulai bila pedi bat bilong kita kita kejingkat clear om tadi keserang mulai hendak dijenru yang kejingkat clear nak kata keri bat kejet sendiri kata kati kejinglong kejonga kejong pi kom kinong song jogari keserang mulai keri bat kejet sendiri kemau kepaipan serap sapi kinong mulai habaskan muna mulai kerja teriu kaskan pagangeskan hagare keganti ke bangsa lingba election arpulai bila lanti dia kerja teriu bapi pada kajing ki etisi ke bangsa kajing pai mat ke pada so voice of the people party kadai ke AK baro kabar ini kumkinong mulai ila peti hagare election arpulai ke barang sudah pada iladan benda tetapi ia kejingki jom pada ini si bangsa kenmau unang mulai dari bahasa Latin haban clear ia kejat riu Henry elam khamat nak khamat ringkat lem bagi live ni kiwai pat konsensi lagalong ke nongkrem konsensi kabalong ke nongmuna nang tajong ilang baro kumjuru ke norselong konsensi bakumjuru ke mau rekening konsensi pangesiam pada kasukwa berpedemau wadalang tip Maganong lem jong voice of the people party kan long do long sam haga jingem ke jonga ke jongpi ngilong mangi kinong ra ya ka kubur ka babha ban kedau tilan ya ki pardo ki parasam ki jongi ki beram ki weipat ki saka ki weipat ki konsensi nanti pada bak ngakwa apa perkemau bagi arti kinong lem dibaskan jong voice of the people party kanong lem ka beningkong ka mahkamat ka balongkong ka tong jong voice of the people party kalong ban wanra ya kasensya karar ka bakhoy ka basuba ngedlom phat ban perta ya gani kanong rim ka tuni namang ngitep balik tang gani kanong rim pata yen patpoy sa kathong yong ikwa ya kasensya karar ka bakhoy ka basuba yen patpoy sa kathong ilayo tang saut kia bali hagani ngeng dorbar thawan jodon repong patba ban pedorong ya kata idongkam bantensyong yang voice of the people party hantai hapo statement bagi damdon na galenti ban pori siya kathong bangangesiam upai pa nong sosong jaga mulai ulang upai pa upanyai siya bagi voice of the people party banang ne nagbanta jong ikamban kajing petien kamban kajing kertembien hendak inang ni nak tetap jonga bat jongki ko ginong kesan dengan voice of the people party kadai bitang mengintai syakat syakathong bagta kathong gelong bagi ikut jingut ban pensyong yang voice of the people party haga jaga kabakala ban le ya ki AK baro ki bang pada ula amnut laslen pada kata ni kanong len kabaningkong jong voice of the people party kanong len kamaat jong voice of the people party batalong ban kenne ya ka hok long try jonga jongpi ko kitrai mulut lagalong ka khilau siap lagalong ka tien ka thliet lagalong ha jinget ke juni bagi benta baro yen kenne ya ka hok long try ka juni ko kitrai mulut kiri atli kinong ren pada kiban ra yang kong kejat riu kiban sentiu ni kong kejat riu bakken mau pada ngidam don lah galenti ban pen orong ya ki atli kinong ren wakilasan ilasan ya kejia ki kini halo kini ki atli kinong ren nama nagalem tuni sotu larangi kwa ya ka AK ka babha ye hapsan nabasan kamla bandong ikwa kesensyar kadar ka bakhot ka basuba yen penogam bat da galenti ka bomdai de na mata pada nginget ka thong ka jumi karong ka sensyar kadar ka bakhot ka basuba ene ka ban san kumnong ya kun ya ka election ka jumi da galenti ka bakulo election pada hato yuwan kumbangilong hato laling yuwan pat da kata ka durbuna ban pendek ban tentami kepada khamtam lengba ka pisa ongit nyoso pangisopo bagi asnan mensuan suara ke voice of the people party kami partai kibabon kempriang baga politics ke politics ke bala ban joki election jampi klan pisa untuk berpriang bat baro kiong ke politics klan ke pisa nak balik AUM bat bundu kiong kwa bagi tentang baga politics namar kiong baga politics kalau ke berjabuk
ngakubur pada kalong kumta namar kita kila syemi ulagam sensyar hapo ke jela ni sang politik Islam kila penlong ye ke politics ke ba ubreu hanti hapo ke darbar thawai ke ba hedu to kari India hanti hapo ke Lok Sabha ke long shibata na ke Indian Parliament. What one can say pada ke Voice of the People Party kawan nak jompi banterwa yang dia kertong ubangin seimanan agar ganti ke pemerintah ke Voice of the People Party kam selesai yang dia kertong nama dia galenti na singgir baca hendak selesai eu hadiah bagi lawo ila tahu bagi syen bolong bobit balet nam tatongi sati support dalhi ulang piang gernyat keperdan ulang piang ladong sedang bah abang apek yang dia kertong ujongi kapit kemarnya ya way na real crowd berkat jong kejat real ni Reverend JJM Nichols Roy umakum kejat real nginama antlen ya senyang bo real ramba ulano syami kong kejat real abang apai ya kertong jongi Dr. Ricky AJ Singkan kapit kemau ya Reverend JJM Nichols Roy Balai Gawang Gupta, namar abang apek Dr. Ricky AJ Singkan, lagi apek ya kekeran pulih, si lakam tamai, bagi Reverend JJM Nichols Roy, Henry habaya nujur, ya kebor berkat, nganong kialong markaju, ini kibrin kibasak kibasyapang, buat hak tu opor, abang apek ya udah kertong demi Dr. Ricky AJ Singkan, ngong balai keperkemalnya, ya Reverend JJM Nichols Roy, tang bagilong kibapro jabian, Henry kilong ru kita kibriu, kibabu ningkong dia boleh hak mak, kibasiap dia boleh, ya dongkam ya kibriu kibakum kita, pak hari bisi kibamta, kibriu kibang ke politik kibajabo. Dahil na magandang ilagam menora ibriyo kibabu ningkong yung play hangman tamar kung kejat penriyo kinmao kung kejat riyo baka sandur baka perkat yung yukasi kadai kata kayong iwan magkamay ya kahok bat haka jo apor kadai kejat penriyo kabangay ka ya kahok bat kasikempin dahil magandang ilagam yung ibriyo kibatet priyo teplay bangga soba kapur kali bangilong ke berdombok kum kerja teriu makanya ke kinti ke bangsa ke Voice of the People Party kandang tentang banyak kon yang election MP bak on kata henry kadon ke jinget bau patba keleng demi unai ke jingkisang ke baratba ya ke Voice of the People Party patba ipan yang ke jingkisang lebih hoi wala Dr. Ricky AJ Singkan Emra Panwan Marmet Hakari kesidong ke topi ni sotu namar hadu live pun real peli ki konsensi ihap bandet hoi dalam kuat punya kedua penjelas sowi marmet hagi arti ki meeting hangi pok mulai insawan berkata kalau hak kat sendiri hangi pok mulai petrobom ya weri di pada batum juru hak kat real tarik hangi pok mulai puturi standbos dalam kuat penjelas sowi martban bila penwan jadi hilang bagi welang jadi palok di paramaja bagi bahaya di kado kapur emla perwan andai nak lihat dengan Voice of the People Party Iwan nak tadi ngau ngaso kemen ngaso sarung ngaso slur pada banterwa yang riu ramba hapreng jongki ukertong umanggil sei maran nak lihat dengan Voice of the People Party bagi ong lalaki ay akajikasyan yang riu kertong ujongi unlek sati support Delhi ban pendat dia kamram bal pensiat yabu hoi ngamdan por parlok ka Voice of the People Party kamwa ban kelauti bakam dei ka jinglong ka tungiru ban kelauti yekiwei ban kawang ti yekiwei ban ta makyong yekiwei katakan dei ha ka jinglong jo ka Voice of the People Party Henry habadon tempat kaji pensotu bakla habadon tempat kaji kawang ti kaji tak makyong ni pada ni watsim bakal kaji ketho Henry kadai tang kaji pensai ya kata kaji batai kulmar banten kulmar yaki pada hagi babon ki benta hoi kaji si bioso POE kiwai patu political party haba kiwan sekiran san yalak action di batung kini haba kiwan se upata
Kim Don Kanong Rim Bangkran Smat Jong Paipa. Oh so bon giong. Ngesiap ya ke election jong takiway pati political party. Nado basang. Hado bakut kata kecilak election jadi kadang betang bangkenter bangkawangti bangkelauti ya ke voice of the people party bakhantam bangkawangti yo president rangba jo ke voice of the people party bat hakini kisi kelas dangru bangkawangti what you kertang jungi Dr. Ricky AJ Singhan oh my so what has nong mulai apa kilet kagawai kesyong sagawai pan kelas dangru Bangkawang si bakal kejauhti yau MLA jompi kata nam hagabili batna ngawang ngamdan por banten thainya habaki kejauhti yang naman ngatet bau pai ba no mulai udah pai ba ubi ubang siap ya kejimam lagi ngatet bau pai ba no mulai no besar mau lalu day yang kedukti udah pada mulai kita kawai pakai political party kibon ban kedukti yang dan tongkam menyelam kawai ban kedukti yang ngaget kombar lajit yang ada di desa pidon ke hok lada ngabakla ke kontrekam ke tuna dei mapi pada banwan markmat yang ban kedau banong pibakla batilale yang ke bakla wan markmat ngalom priang banget siapru bau pada lu priang ya kajing batai bakla batang kedau batang tak magyong yang hamni kapo ke konsensi ngamdon por bat kenjai ya kajing kedauti pada kajing tak magyong pada kajing kongti ke sana iya ni pada no mulai nama syariah hakajing sa kejompi henry hakani por ke bangta ngapan kenjai ya kikatu kati kimat bagi jingkento hakabidei baka voice of the people party laga pikiran ni voice of the people party ngan defend kamu wan me ngam sya ka pinta kalian ya ka voice of the people party bak kamtam ya ngam sya ka pinta kalian ya president ramba ya voice of the people party oh gisi ki bamta kay yong ki wai pak political party yong pinjiet ya ka voice of the people party Marwai Dayu upra hanti kapok Delhi ngangong baka voice of the people party gong idongkam manten kenal ya kita gong Marwai onle ayu ngipen kenal ya kigentian ling baka poetry jong SJ tankan kabawong kumni ya kajat riu wong kajing klan kamsong haka jimpun riu hari kajing klan kasong haka mensim basenang ka voice of the people party ka dunia ka mensim ka basenang compare wala lagi dan marway compare papa pilai wala lagi dan tang sawat hagay dorbar tawang ka bang riu pongot rei papa ngem tie ngem smith ngem salya rei habay day ka mat ka jura ka wakta ya ka jet riu ngikran ngira wala dalong ya ka sorgar wala dalong hagay dorbar tawang pilai pilasaki rei ka sol thamulan hagay ni kisi ki bamanta ngaliwo kumno kidut banong ngai pada PPE lut pertai social media anda tokam melawat banong menuru hangni po mobile POE lut jadi ege barok kijinja haka jingem ka pamanas ni oh kita nurut banong pipai kemat sai kitiga beli ka voice of the people party kibam jukran hapo assembly ani ada lingo ni syamlet ya kimat kijura kibagil kibagoy pensol sengi bangkren ya ketiga ka jong pada lai pada dia kata henry kini kilang nur dan bendi yu pada kilang mut tu pada udah jong pada ubutu bra kajisan kiba sampo sen mensua kiba kempatan di teknologi kiba kira dan kila dan UI upai tahun tawasa lingba ki modern teknologi kiba nupo kiti kini kini ki pasang dan tentami ya upai ta ban ada jo por pai ba ni perkenal ba kom ka voice of the people party habang iwan sapi asnep mensua naskwa ban perkenal nama nagaliang ni jogi la maham lupa nado ars dan mensua yo ngakre jela ni idan artli ki political party ki bapa ta yemle ban sotho bakla they are like the two sides of the same coin kilongkum kita ki arliang mamna jo ka pisa bamna ban penyakran bamna kan penyakran bakita kadai ke Bharatiya Janata Party ke balangi transit jakatian thareng kadai ke National People's Party kini kita di Afri di party ki bangi la mahal tupai pada ban husir
yang ini ki arti ki pojol parti kandam yang ke NPP kabalong ke Durbula jo ke BJP hang ni hapo ke jela ke jonga ke topi gila maham bata henry ingin sokunan hang ni ke por ko mata bakari election MP ke penlong yang ini ki arti ki pojol parti bagi ke tentep seperti bangi ngidon ke jingidei ni nya trailan dei nama tadau hang ni election ke mata ke BJP ke ong Innom penyang kertong napo Meghalaya. Balai namar ken kerjaan dek ya ke NPP. Oh konrat sama uang kumno. Hagi arti kijilang ki bagi ile bagi kot khwor. Konrat sama boleh apreng lo kusurong. Bangpan ji kerjaan nak tak weipat ki jatan riu ki bamdai ki trasong nak ke jalan tui. Abo boleh apreng jongki bakunjuro boleh apo tura. Uang kumno ya kita ki beriu ki baupan ya ke kerjaan ong. Dia Modi limba ke NPP, mendai limba Lotus, pada, mendai limba ke BJP. Dia Modi limba ke NPP, limba ke KOT, pada Malaysia. Bangangeskan, bakom kinong song bolai, ngin kentat war. Ya ke NPP nagare ke konsensi ke jogi bat limba ke kirang nanti ke jonga bar jogi yang kentat war ya ke NPP nagare ke jelar ni hibaro koi hak election ke rawan la kalau ke MDC la kalau ke anale upai ba un sutu bat un tipsai bangem lokam banyak trailang bakari ke parti ke bay trailang bak ke BJP ke ba don tak jimot ke basiu nagamda kinong song bak khamdam lam tak kiret pak kum kejat riu ke jonga apa ke jongpi ngapan ya kejusan napi pada bagaimana scam oh pada orang muslim jom mulai dei pada ubabi ulah detik de singa supin kenal tak kebat jongpi hari kepur ke pemerintah oh kiong anleyu bantha upra maroli sport dari ni pengenaru yaki ya ke history jong kejat riu imat kilak kelak yang ke history to kejat riu pada aku akan terkenal bagom kejat riu ngila pak teng ya weu MP support Delhi utale ubamdai nagano ke political party utale udai independent MP ubangla pak support Delhi berketeng ngom tau riu prau berkat orang dejit ubangla pak menswa nak kejat riu jadi support Delhi udai pak hover henyauta udah UMP Sinet Marway mentali terkapata yang pai Dr. Rigi AJ Second on the Marway the voice of the people party kum ke team kandon Nadine Jongi ini cibur ki kau berkat kinong ikai university ki college bagi sul idon ru yak tak officers ki ba sangkat nak kigan ki ba per ki wedan mencapan sandor ban berkat ya galawai jong dari kejelah ke apa ke jongpi idon ki priyo ki ba kum kita ki ba don ringkat by Dr. Ricky AJ Second ini better way dari ke voice of the people party kandon Nadine senda bati hendak kini kiong oleh ayu Marway ngila pateng ya WMP independent Marway tong mo oleh sadi sepo Delhi Marway hendak kaya kau dia rombak oleh ulah kelepat ya kena berkeburum jok jelas ni menbau dan hapot Delhi laong ba hakapor ba doktor ba hakapor ba uba hover nyota udang sepo Delhi laong ba habau kren mau lagalong hapo indor ba thawan lagi siapa tu indor ba thawan hapo ngajin hapo kren mau to bang ten thareng ben drop silence kisah patba compare lalu patba udan de thau haja re hapo kren ba ho bernyota kisah snap baki shot score balai namar ulet patu kren jaga jinsta jaga jinsam pang bat jaga jinsur patu kertong mo pangin pa naga voice of the people party on kelepat ya kana mati keburom jog kejela kejonga ba jog laslen pada laslen kem semewa sonju ya ka sur to kejat beliau hanti hapo Delhi kem semewa sonju lagi pom sen ya pa eki MP naga kejela kaki tangna ko ngiseng bakata galong naga Indian National Congress samdam naga dong kepan kejonga ketopi napo keserong parliamentary consensus ila pa yagi MP naga Indian National Congress mereka bersosi pada kalong ba kay bagale
Hatu lara ya kejinge kejora kejongpi hangte po Delhi kawa sosi de kalong ba mentara khat samsen ila pa eu MP ubang ngem yo i ngem keren habo udan po opposition at least orang ramai tambah on keren kasur kejong kejat teriu kali ban salah habo parlimen Henry Watt ya kata pai ba ngem yo i de dalam tadang yong kadong kam yu pai ba jong kali kari kejni ban pai kbat the voice of the people party sai sien pat ngem ya kali ya ka burom jong kejat teriu ngem pa sai sien pat yo simpa o simsam nak kejat teriu ketongi ubalet ubanya sat ubanya tai nak dak dinge kejoma ba kejong pi komba pa ho bar nyota bensua ula wat berpikir ya ke sarkar India hak tu gipor ban siap ya kan ya ke jitang ke bau ukle hapo kayeng dorbar thawan une ukertong jogi yen pha yu sapi ban pendap ya ke kamram balong ke sur jo kejat teriu o pai ba kelai bahapo kesor selong begini kita sibun kita kelong ke central institutions nado kadong Eastern University natang ilon ke English and Foreign Languages University natang ilon ke ICER ilon ke NIRI ilon ke North Eastern Council ilon ke CAU ilon sibun juga ipat ke central institutions hapo kane ke jela ke bat akan nombak ke tungi hari ini si kebanggaan kapten nengok yang mana apa kita central institution segera segera pakai jelah kita pulak kegiwai pakai jelah kia dong apa kiwan kita ke central institutions kau apa mitra masih segera pakai jaga ini kembali ngok apa ke jelah ke gini pat karena mingkisi ini kau kita muluk ini kau mengelalong nongway hak kita ke central institutions lah kalau ngawin ini bat kasih terpulir lah kalau buat ikam dijam labun bawan uban abah pat balai ngambat ju i pada tang sisian ru yo ngapaklan re ngambat ju i tang sisian ru bau MP ubadonot pan musya batuklar hagri ke central institutions sampai ya kapal kamian kisong kikon sana kisong apa kisong pi hagri ke jaga pure bagi central institutions la kalau ngabule bagi pure ke putih dan re gere bagi kam kejam ngambat yo i pada Henry ngong ni UMP tu ni ladau pai ba upenjok kan puromiu olong uksian nak kata jongi kajat beliau hampir hapo dali uban musya uban tukaru yang kini ke central institutions kibadon hapo kani ke nongba bat ke jela ke jonga ba ke topi kata kadai ke kupur kapangi kuat banta sepi pai ba nak banta uliu kertong ubangi yang sei madan banta ada PPI ke bor kita ada ikam ke basake ke bau MP jonga jopi oleh hampir hapo dali Baik ba, gila banko ya voice of the people party. Ngaken mau ke jihad ti kita apa mau lain. Mendua, apa orang wan banpa ni ke kita tu men bang seng ya voice of the people party. Kikran ko namar balai, namar ka politics ke tuki. Kare ka politics da kaspa. Kare ka politics da pisah, bat da kaspa. Kikran ben ya voice of the people party. Kiong pisat saya ke party. Kabatang uwe UMLA Kemdan hapo assembly namar kita susang manseng ila sang banyaganti hatu por ben sutu yo pada yang siap sekali ke parti kabatang uwe UMLA Kemdan on lagi don mau nganak ngakubur namar tonru kiba pepo ing ke parti kiong mulu namar VPP haga kisah the voice of the people party lagi pa ikran ko ini kiong mulu VPP kabut very poor party ke parti ke bedok ngingi pediang yang kadai wantara pikiran lain kajimut ke jompi kadai ke bumwai pat bapak po ini hendai ngingi ongi pediang namar kadai kadai ke jisya baka voice of the people party kadai ke parti ke bedok ompong kita ke parti ke suki kisencar tang kembas hitam tang nriusen minta kisencar po ke jelah lagi ani ngapet yang kata ke building office suki ngampat kiyeng po silong ke besna kum ke building office suki ndai tak kata namar pagalong kita ke national party nak regional party kelak national party ki persang bandai ban sutit wat sigiwai ke jelang kita raru da kiklur nak ke jelang ke tengah ban jongpi bandai kan berat sigiwai pakai jelang ban tiet sigiwai pak kita tulis sigiwai pakai jelang da ke bor pisah
Hoi, ngingin mereka parti kepada ruspak kumapi. Si ruspak nak kedua kelenti. Upat pak untuk agak jubak. Ya pi. Ngikut ke parti yang wat lada. Piong bagadai ke parti kepada very poor party. Yang correct kadai. Kadai ke decision. Bak ngikmen. Lada ngikut ke parti. Gini ayong ke parti kepada Henry ke thong ke tongi ke lomba. Yang kentil ya kari ke tongi. Ban penlong ya wei pawai long song ke kari ke tongi. Ubah ruspa, ubah kiu, haki bentar baru ketari ketong, jong voice of the people party. Baik bangkiwan kap jong pilih lapor, bak ham tamru, ilan sesuai bak political party. Iba mi syapat, hanggai berganti ke pemerintah. Oh yoi, haki bisa ngari ngam kuat berkeren. Yang kita kiwai pak iba kam bagi party terakhir, di party rilo mampu kerja jelang ketui. Oh suara election, kita mi tak kiwan menyetrai lang. Kata kadai ka UDP kapag say utap ketemu lang joki ngomong kuat berkeren ini parti nama balai pada aswa berkeren terkenal balai ngam kuat berkeren nama kini di parti kiba dongkam kiba pendongkam yang kegantian idwi tang haswa jong ke election tang haswa jong ke election ban tembit yang apa ya pi pada kaya kabaca, kini kijuk ki political party suara election, kimi no nak MDA, mo kimi nak MDA, wat nak MDA wan rumah ada kimi, kia election, oh kia kawan keti, kia kedua ya ka LPP, ya ka BCP, bakalong kum dia, bakalong kum tai, Henry hadir ke election pakai tak cayu, hadir ke election, maksud ke election pan, ia desidus, mo rumbiang yang kejuk kaya, ha kejuk kesem. Bangsa nak keju UQ. Baik yang nang senyak itu hukum kita di parti. Kalau ngim dokam menyekan, hak dia bagi UDP bagi HSPDP. Oh, boy, konru krisi ke pemerintah ke bang. Bang, Pak, jelek. Yogi Pak, one election FDC, ngerti hau prak baik. One election MLA, hau prak yom. Ngeri nampak election MP, so apa tian yom? Itu apa tian? Yang lain ay, yung pra, lain ay, ya ke Indian National Congress. Ngangong ya ke betul kita, kibalang doon arjing mo, ngapuha bantin siya yung kadjongpi yang mereka janmit ke pemerintah. Ngapain kemaru pipat ba? Namarigin din lang kipat ba, kibaklat biyit. Ilang kam ya ke jabi yang kesumi, ya ke timut cepat kesumi, bangkit yang diin, ya kipor, kisem kibalit no, pat ba? Mana pula sencar lagi pau sen ya kali geri ke jonga apa ke jompi lalu pengiyo ya kali lalu ya kali India atau ke kongres mana pula sencar lagi pau sen hanti hapo Assam atau ke kongres mana pula sencar lagi pau sen hapo ke jela ke jonga apa ke jompi atau ke kongres hendai pak ini kerja dia ini nyepet kaya ke kongres kali hakami dei buat upur usam jong kejela ke jong apa kita pembel men bagi kita na Delhi men bagi kita na Assam men bagi kita na kejela ke ni kisam kia banyada ini kam tam le ka sosnai ni si ke bangta leng bakala patba ko BPI bangalong usakri jong ti ngayor kala talong usakri jong jatrio kalau let si tan border sapi baka jela Assam ngasosnai habang alit ngai dalam jom kibat nasko dalam jom skor ya ke ka dia kenduk ke jongki nasko snai pada namar balai ino kibardo kiparsam jongi basong situ ditan kemtit kidon kan yin kidon kan gabri kidon kan galingha handai pada kemtit hakado makasi bakita wa kayin ke jongki ka penthor ke jongki ka bri ke jongki kinsa krino nakikiti kijoki. Baiklah, siap lem, sekolah nam tadi. Bagaimana balong kadau, nam tadi baru balik ke pembed, kali ke kongres baiklah. Dan bagaimana Delhi, Assam, bagaimana mereka, kamu sim na sim kia, kamu sim na pembed ya kita. Bagaimana itu apa? Ya keren ya ILP pada, ya keren ya ILP, ya ILP kita doang selama. Nomor kali ini dongkam yang ILP kita perlu merokamak mereka menui ya kayak arti isu kita mudah terkeren bak ILP ini way balik di orang dongkam ya ke ILP nomor tunggu kalau minta udah puan nabar tak jelas lagi udah tentang ke denjat bandrum sekejelas lagi neri indon ke denjat bumi nak kejelas ke sini ke ILP kan pentingnya
ya ka dienjak ka barum ba ka dienjak ka bami na ka jela ka jonga ba ka jopi ka kongres ka leyu ka por ba ka sensyar por Delhi ba ka sensyar po ka jela ka kam sudah lei ba ta om ta kata ya gran nata ya ka ni ka tien khasi ni yo ka dei balung ka kredit ka bapra ka ka juk ka tikling ha ba kli ka kongres ka leyu menba ka dan por Delhi ba menba ka don hapok ka jela ka sensyar atau ka simkian ban berum ya katien kasih hapo kekenet ke bapra jong keriti sensyar jong keri India baik ba pada piong kadang jit ke kongres dak berkat cis pak sien baka dapat batang yang bersuatu kadau pak balai ke BJP ke sensyar dorbor halo jonga bat jongpi ya ban suatu kadai ke filial jong ke Indian National Congress dai dalam kadau ngong ya ban berkat berhak batong ya pi wat nom pechu sakadiang sakamon ngila dapat ini political party o tiong rukumno ini gue parti political party tiong penjiat yang Dr. Ringi ejensikan upadang ipa sepo parlemen man bakran hindi unsumi bet na po parlemen naso pamula bagi lakot yang kagadan upay ba la pensyong ini balong takinong tauan Ia kali, kami yang setor tu kia kali, kinong tawan, ia kata, no, bagandi kata so pakai kata, bagong kata kita kinong BPP ni babi, oh kita sudah lumber, naya orang ni report tentang kuat pensai penjong pi pada, baga voice of the people party, kamdai yang baga persya yang orang tenggeran, dah ketian Hindi, kamun bagi persya yang ketian Hindi. Ngidon hok ayo mengibat persya ketian Hindi, ngidon hok dan persya ketian Asmis, ngidon hok dan persya ketian Bengali, ngidon hok dan persya ketian Tamil, ngiburon, ya kacong kiway, hendengi hapan sarong, ya lah kacong. Ketali kacong rin, jaga voice of the people party. Balai ini persya yang nak, kamu keren Hindi, kamu yang normal tawan kacong ini. Namar balai pada, as per the rules and procedures of the Meghalaya Legislative Assembly. Kamu kikendon, bapaknya ingin normal tawan, kamu kejelah Meghalaya dan nak dan tang likely kitian, kibatlah dan keren. Kabari bang kali kau state official language, bagada kali kitian, thareng kali kitian English, bato kita abdi kali kitian pakai associate language, kabari kitian kasih, bak kitian garu. Yang mau ni orang keren kitian Hindi, hakmat joki, hatu ini siapa dah? Irantang sawut, hendak yang ngendam syak. Balai kon kayo thala, yang ikut kerja beliau, kejelah ni kami kejelah kebakaran Hindi. Dia nama telah ngi persya alo kinongren ibas kem. Bat abang yang empat, Dr. Ringi ele support Delhi. Balai cumi dah keren Hindi. Nama rekat tu gaji penyiar, jong ke parlimen, ke Indian parlimen. Bila dia keren Hindi, long dia kang ya kata. Kilon kawak pagkeren Hindi. Ada kota pemangingin pa. Keren nak kawai pagketian tu kabasa keren. Bakatari ketian English. Keren. Om tak kata apa tak? Iya po ke Indian parlimen dia ketian Hindi English bagi keren. Hateng. Yo iba. Iteki MP na po South India na po Tamil na po Kerala. Ikeren na ketian na jong. Hateng. KMP kita na po West Bengal. Ikeren ru na ketian Bengali. Balai. Namar basya din, kumlong ina persya, ya kitian ke basya. Hendak ini kikuat tang banten thame, kikuat ke banten iu pada bagi BPP ke basong siat, ke balik biat. Hendak pada ngimdai ke parti ke bapit, bak ke balik song siat. Kalau ke mengira ikran kamat, kali ke mengira perkat sanibah. Bak yakun, bak wat agawai bakka, wat bakadai bakka resolution policy ngakuat bandong, no? Kini kiong marway layu. Hendak kuat ban perkema pat jongpi pada. Kini pat kita ke baong ini marway leyu. Ngan perkema kai ke bejau senam arway arpuar. Ha kaban ki persang ban tentrekam ya ke rusa system. Hapo ke jela ke sini. Jayu pada apa kenal. Mo lalakam khat artui. Khat artui kikam sang ar batlai kalet sekikun ki jonga bagi jongpi. Kabatam nak kata kalau lihat sikit paralog garu bisong ini. Ikan mau perda. Oleh nyari kipik pagi orang mentojo berpasul ikikun. Lalu orang bumi. Kesamar orang mentojo oleh kulit. Lalu orang bumi. Hendak ingat kuat dan terkenal pada ya kita lagi orang marway leyu. Hendak kita dapat terkenal ke MDA1. Ke MDA1.
Idon kat arut ki cabinet minister kapok ke jalaki. Nadu chief minister hadu ki waipat ki cabinet minister kat arut pada don kat arut. Ngapen kenal ke MDA 1 tentang ke MDA 2. Kijuk ki beriu kijuk ki political party idon. Pada ke MDA 1 si pol nak kat ar. Kita ki cabinet ministers mana boleh. Kemle ki beriu ki jonga ki dopi. Ki pardok ki parsa ki jonga ki dopi. Kita ki bangi la pengkuk ke kebor. Ki banyada yang ada di. Kita ki leu baka men bagi penteri kam ya rusa sistem ka bakta ki kun sama jonga. Si pol ki don. Ki pardok karu ki jongi tarut ka khatar. Taru tan si para amut. Ujian ba konrak hakta kapor. Kira itu pada isu siap naik, isu orang yang Kongo, isu orang yang Kongo, ilan si power, ilan yang Kongo, they tak hadu, baka voice of the people party, mau pada usai sawut kia mene, ila po akamat terekam dengan yang Kongo, lada pada event ini, open songi kabur, yang in review. Yang reservation policy, yang review, yang reservation policy. Balik yang review, mendai bagi kuat bangkiri ekor jokowi PPM, yang kuat bangkiri ekor jokowi, yang very clear. Nado pasan, habang yaki ipan yang kahok kejongi, yang kuat bangkiri ekor bahak jokowi, mendai yang bandu ru ekor bahak kejongi. Balik yang review, nama nak jimbun beriu, pada ibun sibun sakni, bagi polok garu, tepung ini yo bahak makaju, kamana kalong. Dia tahu yang dokam review. Ibu akan mereka menui. Yang siapa pun sekapong, yang siapa pun bersejar. Henry, waktu lagi dan apa opposition kita tentang sawat peta. Yang em. Kaya kemana ada coba angin rak ini kaman. Ila pasang menkeren berkesorgar, uji besar kentai. War wong entre keren. Ira apa assembly? Ha assembly, om tanggung uji besar kentai. Lewat kita ki ada kasih kami untuk weiru obat gersan yang ini untuk weiru obat gersan ini hak bakadu yang tu lara pemsak ini bagi keren lara pemsak ini bagi keren puasa ni yang ini siapa surat bagi lami pada bagi laranya ke parti bu presiden ranpa jongi un pelong yang ke hunger strike indefinite. Hadu pak sorgar kampriang ya ga jingong ga jongi ban buat da ka expert committee ban review ya ga reservation policy ban hadian cuma sipongki pada sorgar kampriang ban buat ban kerja ni apa mendai ka voice of the people party ka peken ko ya ga sorgar siapa su kata mendai ka voice of the people party kum ka party ni nilai ka keren ni besar undre kum ka party nilai dulu ban ra ga kamat apa assembly yang cuma tere nilai cepat dah mendai ke poin sebelum people party ini selongkan di atir mendai di mapi pada kaji kerjaan yang pi kapelong yang surga tanong ani lagi mendai pet upat ba umi dan kilat upat ba umi kerjaan yang poin sebelum people party kapelong yang ke surga bandek kundu banong ang bakat du yin bu ya ke expert committee bang aku akan ongru bang aku tak boleh kita ongru yang ke surga. Nalor bakin board expert committee ni Indonesia bakin ditrekam yang rusak sistem retrospective tidak kepakendang nado kakendai swa nyo puar tapi pentrekam yang rusak sistem ai pensang nado universitas syakamat de nama pada habalakam nanda don kiwang na kumdu kumda dan yung makan ju paki porok garu ni nak kalian tungi dan bok yung Namar balai bang lambi ia ki mangi kelayu bidang yo yang kapha markat ju dan dalai bang ki mangi lai naga a kumbalai ajar tam ki kam pulut ki bani ki khon jonga bang pi le se da yo bun ru sanspa ken yo dalai ya ka tu karusa sistem gom bakalong men bang ilan tak spomut ki baong marwe la lai spomut pakem la lai Dari mata nawang, pada kita kamelong kita sat dan ini, ya ketika itu tidak berwisat kita tidak kawan ini, kita lagi kita ini, kita political party kita ini, ini dalam kita sat, baik, study, pulih, ya ketika itu kita bat hadir datang, serai pada, serai, shalom pinai, ya kebut, kebagodor, kejampi, pada orang ini report komentar, kelasan. Ngangalin ngomong isi kelas saya kita pada baka jingkon nagari kegenti ke pemerintah kajingkon nagari kegenti ke pemerintah na pemerintah kali election MB kadai betang na hapleng ka VBB persa yang iway pat ki political party
Ka BBB berja yang giwaipat ki political party kelasai bat ba sekalian ke jonglu hinggan sekalian jong BBB lani sekalian jong giwaipat ki political party oh ilawang lupa kalian jong party o presiden rang ba ji ada kong lupa men suaru wong oh kan boy kapor karam sen kamta magine ki kediaksi bakta giwaipat ki political party kin sai song se prakat pramaki ani manu na prem jongi ki pamidon ni ersu manu na prengungi bakamkan dia tahu bakin serai ke seong mo oh nyelet tani kersami do tang yang riwai political party ke bakam iklan nama balai nama kim kuwa baka voice of the people party kan jok patma baru kim kuwa om dai ta MPP ini baru ki political party kim kuwa baka VPP kan voice ka thong nama kita ya kan nongrem jongi ka pher na ka nongrem ka joki bala ka nongrem ka joki kayang rasong kita baki yang sayar asuk tidak mata tahu kim kuat baka voice of the people party kan voice siapa tahu kan mereka dalam kasih syariah upat ba kejat beliau begini minta kaganti dai su upat ba ubapi kan so begini nanu nanong kendong mah kapsur bat hasur upat ba mendawong wat elek kan su bagi what can be actually nirasta namar boleh ka voice of the people party kalau kalau pensyai, bakal kedolenti yang ikum kejat kenrio. Bangai sekian mereka tiga pemerintah upat bak unum baklan. Nang dia syakmat insang nak election MP. Bak election MP kan kedong dia upenam. Nang dia syakmat bahagia jelah kajungi upat bak ulang hai baik tangsa ke voice of the people party. Sang nak election MP yang terjawab berulang. Dia kotong jungi. One election MDC yang terjawab uprak Hapot District Council. One election every in bu yang katong berkata kali yang anu tong pada bau pra unsong hapot sekretariat. Dapat ba angkatan po tung sewi. O ikan tho yang nu. Ani tak BBP kalau NC PDP Minister Chief Deputy Minister nawang no kalau NC ka BBP kasna surat mo lakumba ilasong ang kabur. Yung asing isong yang kabur. Dengan setu kalau mau oh ikram nu presiden jungi oh presiden jungi ulang memory maka akan ketemu ke balai kiong mana education minister barim education minister uang mana auto warden kalau tinggi sekolah lasna mau kalau tinggi sekolah lasna di nomor ulung education minister mensuai lagi saya so buat teh sekolah tak tulisu layanong tapi kipardo kiparsam di jungi nengiong uklet Bapak dan umpat dan mata sorkar. Bagi yang ketiga upaya baru ID Kersian yang voice of the people party. Bapak dan urang tang presiden yang voice of the people party. Reunong yang yang kita beliau. Bakin bu yang katong, banten boy bakan pelong. Yang presiden ramba jadi, wanang uci minister. Jom mereka jelas, kejong apa itu? Kita tarik katong, katwa bantu, bahkan mereka katong tang jong BBB, mereka dari katong, jong way per way, unong song jong mereka jelas, kejong apa kejong pi, pada iwan tempat jong pi, bangga syariah epi pada, syariah kejiwan itu mana dia pun, kamdei kawan pada tu, ya kenal rem lebih kebawah mana, nama ngatip kumunong mulai, hitip. Tidak suatu yang akan melihat di BBB. Dengan cuan tak berkenskan, bat ong ya pi, tu ya isya, bat tu ya ini, bat the voice of the people party. Yang kelepat yang akan kejelas, kejong apa kejong pi. Dipani kebisan, kejong pi ni pur kepemerintah. Dipani kebisan kejong pi pada ni pur kepemerintah. Hot kepur kejong satu. Nama kita don segui pegamiting yang dipomot siar dengan ngeskan kaptu kita don sibuk ke pengakuan bangkeren dengan kapol kanong sya dengan ngeskan bang kaptu kan itu gimat gimana saya ini pol pemerintah kalau pensya ya pipata syanu yang ai dia kejigasan hari kekendi pada hari kawat ke pemerintah ini dalam kenapa voice of the people party kami ke party tang bani kun election tadi pada nado pengasing ya ke party ngempat song tadi. Kalau pada baka voice of the people party kali ke party with a difference. Kiway ni wansu pada tang suara election. Bat pendi dan tetami, bat suti. Iso nomor belak iso ruspa, ilon lagi pau glur, iso bagi pada aru di pada wantan.
berselak bertit kum kimak kimata kapot dukang mo bereng kedor balak bantu kedor henry ngong dan tahu pai ba ulas tu kaspak kan pi kan kaspak kan pi kan hau pai ba oh bila kamai spak beros kata pai ba balala kiwan yang dari galenti dah kaspak upai ba ya kaspak kan pi hari galenti ke bangta bat nangis satma kira direction berdak oh sibun kitong Yopra, oh giong jadi ginong dalam jangka voice of the people party. Kini kipriu kita sendiri, kita hikai kipriu pakai sim sisa. Kena giong yang hikai kipriu pakai pan sisa. Kena hikai kipriu pakai long kebadan aku. Bahkan kebadan bahai pisa, bahai sofa. Yang sim dari tanpa ong kublai sibun. Hikai kapur keburung, yang petang yang kublai sibun. Henry kabut deh, kali kahok ke zombi, rai mapi silat. Shalom ai nama kabut dalam pi pai tak kenal om dondor balak bantiet dia ka sibut ke jopi nama balai ka sibut ke jopi kamrai tangya lagi sinat tangya pi sinat le ka rai lu dia ka lowe lebih kun pi ki jonga bagi jopi bagi siam balik kenti ke bangta upai ba nang ni lapok mulangin bu ya ka thong pai ba ar tu saw hajar tam mana ni piai ka jindusan dia ka voice of the people party ngin bu ya ka thong Hakai election ke pemerintahan ini, siapa partai ini, jadi gue bagi political party, bahang dia pemulai, om dan jakasu, yang gue bagi political party, ini botong beda, mami absau hajar, ini botong, ini bersama bensunan, lalu di bayi gitu ni, lalu di parok gitu ni, lalu di parang berdan gitu ni, kita apa dia? Dia ke voice of the people party, ini bensu lagi. Badan mata dia pada yang siangnya lara kalau mar iwe naga arsa aja yang pentinglah bagai election MP ke pemerintah upra unum dai batuna sau upra aja lara gede kunta sau upra aja nang lepo mulai bahkan pensiapter ya kita di batak makyong ya ke voice of the people party om tak apa nan om lupa dia buat pemerintah kan won iko ke party ada pun lupa yang kan sepoi ke por di badan ada bang masuk dan Papor pangilon siya ka MP election campaign nang tilapok madang sedit. Ibadan ng seperti malong bro. Nang ni siya kaman ka voice of the people party kan susita petang dah kakti. Upresident ramba lay kabut dah kakti rendan. Bagaimana memang yung voice of the people party lu dah kakti sudah. Namar boleh baro kensaya kawang kakti ya ka voice of the people party ka aja. Kaja. Orang mana Kali ini rensan sosial media, kita penuhi ya kawai pat ke Facebook page, hak kerteng yang Pak Arden, makin purnam yang Pak Arden, nanta link ke sosial media, mo ki persang man keren ya ki comments kiba, i kumba ki keren ki long kesan yung pra, hendak itu pi pada lawa, kini cuma ki beliau, jadi wai pat ki political party, namar boleh, ki belum show beri pun voice of people party nanta, ki hampir warna. Dah kan niam, dah kan balang, dah kan gigi aja serius, kajing aja kini aja kepa, orang lu kita akibat, enggak takju, banyak pun, kita akan karya, apa yang kita nak berjumpa, wan hanya pemulai, ngawang mulai dari besar, ubang bet, kajat, dia nak kajat you, ojat marbanyang aibu dia, pilih nak balang you, unang mulai baru unang mulai dikai kajat serius. Bagi yang paria, yang ajak teriu, hendak yang kan nomren, yang beriu, yang parti, kemudian dalam yang ikut ajak teriu, tetapi berkubur, kalau aku akan tak, yang kita lagi bersang pertama yang, berada di oporu, paria, yang ikut ajak teriu, akan keteng itu kalian, akan keteng itu kebalang, akan keteng itu kebun, kiwaipat, dibagi gila berwarna, akan ngepor ke pemerintahan. Pada siang kan dibuat yang berkan. Yang akan jenis deng, yang kini political party boleh lihatkan, bakajat beliau, labun teli kisah. Ada kisahnya, kalau pi, harga voice of the people party. Baca makan pengkut, kali kalau ke message ke teman, kalau ke message, ngai kami pokok kubur, nengongan up, lemang ngasawan, kapok kasnong ke pi, ngai kami pokok kubur, harga mi dari bat kasnong selai kerja, kami pokok kubur, harga bang Rambas dong, tak berburung, lembat asan rambas dong, kilami beromba, kas bomai selai karya, hari ketiga mengatakan boykot,
yang kena election MP ngasuh tu pada ngasuh tu yang frustration jadi kung ginong yang minister ngasuh tu yang frustration jadi kung ginong sang nama sibun gigi kaya kaki tu nanti bagi pergi tu si orang kadang lalaki post dan lapan siapa surga mereka surga kegelut maka orang yang itu si orang dendam nama lagi lawan pada giwei si kibakan di pensu Habo ka sen habo ka state government lawan direct na po central government pagla banle sibun kikam habo islam bi on like kam sibun berang ba siyang to si banga sotu pa ya ka frustration jo kinang panya siyang bi na sotu ru ya ka frustration jo kinang siyang mo ka jingle ben jo masoka habri ba siyang bi ba on lang siyang bi le sibun siyang isi ka bi sa santri siyang yo ban bolkot na malay la tingkat subur iki sa kaway pat kacela yang tak kaway pat isnong hendai ka kubur na kalian kenal orang mo lada bilang frustrated ya kali government kadak ka pangila berpilih hindi berboikot mo hindi berboikot hindi jadi nanti haka katun lai kali ka syam fly kali akan penihi frustration bersya kali government ka masyar ka balik meja ka balik pana jadi kong ginong song ka syam salai kali angin ni nanti baka senang saya karya alam nakbat ban ai ya ka vote ka pura ban tadi baka saya karya kalau frustrated ya kani ka government baka buru mo ngarang ya persisten tam menjadi di sana ngelayan ngelai keren bagi rombak song girong pia song haniru ngelayan berjumut banong ngenya yajang yang ada mereka tapi mo kadu ka dongkam bagi semat ngenya mi lang ban trade nam ta kabha kamiat jong le kasong mo jong ngawe ya pi kinong song jong slai karya ale ni telang but the voice of the people party yen tadi siya ka partai hakane kenti ka bangta but unam dam dal dei ko kertong jong yo ka jidok ban kermen ngem ko mo kambahan ko negiro ka jingai bo kertong jong unyo ya ka jingjok bang unyo ka jingjok ka badon balaro yo ka jingjok ka badon kasang mulai kanong kabalang nakmatu kan ayo namtam ubabuntam nakilay pun riyo di konsensi kung pabilangay kanamjok nakatang body sa lupi pagpati na election mo karang pagkidat kapatay karoy mo ngayit siya mga MP election na kampalat kinalingo kinasayang tangyan kita gawin pakai political party tapos ngalay nilasang nilayan yung digibig system tam yan lang ya katong gadui kada katay siya kaman mo katay siya kaman kapan din mo na marbalay teng yodot giran snow mo iperkat kam yala di mentahang ni iperkat pal yala di sibat mentah dan yung gadat re yung gadat re ko perkat sibat kung nang mulai kaptam yung day kung nang mulai yung day kibalong selfish dan nang mulai ile ko perkat ya kipardo parsna Petari ke tingong, uwe stay, eki pardo ki parsnam. Wakani suk kani, kena suk, apa ki pardo ki parsnam ini, kimat ke tinggi. Petari ke tingong, jomno mulai. Mo, pari ketika mentarong, ngin yaisya, kini syari nong perkatan bang ini silat. Nilai kami minta aku bong kilong kene po nongkrem, yang pak ini su, mo, kani epi, kini jam le epi. Kita nak position, nilai kita kilong kene jom do, yang pak kali ini petabro asas dan nilai. Melay namang itit kanya kun naga bata kalau way to be kun ikti kita naga kita ingin perkat dia katai kawan sawan kalau way kamu dongin ai di kun kita ni yang syak sitom mangimenta mo kumni ngapo amang rak kini ke konsep ngapo kasih ilong kumta pek sini sepo tan syarum sepo riwa kamtam sepo kita riwa rapo seorang satu mo ketika kamu jurus selapa kendai kulung kumat kijutei kajikin Laksana ketikian, dawan ulapa laksan seorang rakyat itu dikian. Mo, dari ungin baru jadi lombasan. Uang nak ni kau kejing sah. Udai dah kejingkian, kebantuan setelah kepertai. Udai dah kejingkian jeri. Mo, bak abawan selalu kamna menera. Ia kata kejingkian, kata kejingkian kata kejingkian. Dari bapak pancai kejingkian jeri. Om dunai ke arsan lai pusem kesimpur. Arsang ay Muslim, baksian pakaian, kaskan terat. Om don kadung-kadung belakang berkelam, yang kegeding diri ke spas dan. Wat unang siya, wasa jadikin. Teng mau ulah sang mansna, nak berpendat, ulah krato.
Umiyak berpenegam, dia kata kesikir, hendak usna, nabalay, berkat dia kalaway itu ikut kita ku. Bagai wari kaporan tajam siru, wat berkat tangga kamenta. Mele, mau mele ilatu orang kata, dari ilatu kata sasan sedang beruan leh. Dengan berkat bantai dia kalaway itu ikut kita ngaji lembang. The voice of the people party. Kulay sibon, kulay jajar ko, bakumarong sige pati jaka. Mogi kalangilit, nanda. Sanong kedong hapsor, ngewer di pata. Dalam Desia bagi right mencari the voice of the people party. Ali walang semat. Ngayon weri kita ibasyong satu saday kebijan. Ali walang semat. Ini pertae daw. Ali kita ibasyong biru. Ali pedong sadian. Ali. Ngayon long so kinong pekan. Kinyo kadilong pekan. Henry kinong mangi, kinong sender yang kesensar kadar. Menta apa kejalan kami. Ke voice of the people party. Dari ke party ke jonga apa ke jongpi. Yen sender pemain. Yen nyatang tilang. Mangi, baka voice of the people party. Aling ini petae daw. Yang symbol, yang sharp yang voice of the people party. Bantene daw yung kertang dali. Dr. Ricky A.J. Second. Kasur kapan sawan nanti. Kali kasur kapan sawan. Hantai hapo assembly. Kan mau. Ya kasur kapan di pertang. Hakani kamiat kamanta. Onda Dr. Ricky A.J. Second. Kenrung ningkong do hapo parmen. Inkren aksin kapan ningkong do hapo parmen. Kata kenal pi. Ya kani kasur. Kawan ini pertah, hakik kecambit ke pemerintah. Ali, kita ngomong nanti, dah kuat kawan. Ali, kita ngap pi. Kita ingin nanti ru, pi kuat kawan. Mau kan meleran, mau? Voice of the people party kawan kesangi, halo kan nomerin. Voice of the people party kan meleran, jadi, kan meleran. Tapi ai kecil besar, voice of the people party kan meleran, jadi. Ali terus ni, ni kami tenang, terus ni. Itu lagi, kami tenang. Itu. Kami kelabian, mau turun ini petang, edal, laisi yang dapat, yang syak, yang the voice of the people party kembali berat. Hai berat. Sekian mau. Hai berat. Kemudian si bola berai bagi kintin, mati sembok perkat kepada pacar kepada jengi minta.